Tonix bil-pressjoni da. Jiena Sean, U jiena Jelka u dan huwa Arti u Avventura. u llum ħanorukom kif tuża dak il-stove rocket li konna ħdimna. Għal-istanna klipet jiġru għax hawnhekk ma jkun hawn ħadd allura nkunu nistgħu nħalluhom bla ċinga. Sean qed jarma rocket stove. Għadda juhu njamet li huwa Xejn jagħmel issa rridu ndaħluha ġew. u jservi ħafna linja. U hawnhekk fejn titfattaġen jew il-forma. Abbadni. Tfalu twigżu. Taraw ix-xita nieżla. Xarbu wkoll. Sean għadu qed jistiva naqtar injem. Temperatura t-tola. Mhux tas tistat li għedha bħalissa. L-ajru klirja. Salt Bay. Tonix bil-pressjoni da. Naqa cashews. Naqastina minn. Li kellek? Ejja ħanieku s-saħi. Għal-min uħob kafe iswed u tkun jgħad barra u ma jkollokx magna. Da l-aqwa mod biex tagħmlu on the go. Għanna two black coffees, issa kafe u dessert. Aħna għadna kif narfaw kollox, klirjat li kellu jmur fiż-żibel mar fiż-żibel. Tinsawx tagħmlu like, follow, share fuq Strada Reali. Fejn tara minn kollox.